Mwancho mwigirira na wakire mbya muna singi ncho kwendera gusanga mu nintwe na neni gotose ni kwimanya kurasa chingongo nyechense aliagasi ni gutwikira ase emaragoba ya bonoiga nchasta mureta nini ngonkuru kunyipto Dennis gusina bwancho nangiri kukuri kuntu niko na kwareganirie egere nkomunya sari atwikire chinse chiga cha bonoiga omoro kigwa bekera sie 12 kurwa ase school ya Nyabisia Mixed Secondary School ije kutoka ase sub county ya Nyamache county ya Kisii nigo agasine konyora obogwenia ase nyagitare yemo imimu chibosongo agwo ase gotebukana muna nigo agetwe iboko ase skuru yo goikagwatwa ase nsemo yae yo yakisacha korengana noroboto ore gotwaregana tukolerero kuratsi nsemicho nigo omoroki woiga akwarira buna nigo rienge tukure chumapiri ase abantu bamonyorete gose bamukagerete nigo aringe kwibera motem awase mubwatite kumwaka iboko goika kumwata ase nsemo yae yansoni korende nigo morikyo ito atwariganite roboti robene kurutsi nsemicho buna abwate mwanaiga eyemo aseyemo tetoronyore asintira yobwikirano mwancho murigereria nigo tore ime yenyagitari ya Hema Level 5 Hospital ime yomuchobo songo kigiatoretera iga. We've just received a report inga umwanafunzi nari maiga about form 2 or form 3 abarimu bachete gwake biranya bakarusia transformer tata. Yes ari bagonde ngara form 4. Yes form 4 mwanafunzi nkibakubuna esimena kiro natebi kunga gusina matemo ari kwibira abarimu bakamubwata bakaenda bakamwake biranya karaba mwake biranya biri umwarimu abikire kiranya go chigoro timaitinga kiyanya ari kanete bakamwake transformer bagata. So as we speak mwanafunzi oino are emaiga okoreru surgery orure theater tutakete ko kenda turagosori nere tukwane nabo bisaba nene baemanya gitari batwerese condition ya ngakira tokonyora omwiburi tukwane nere kurwabu ajanda manye kubwati ward ya male ward stokogenda turare condition ya yenga ngakire. Mwancho murigereria unanachika gote from the stairs niko naikira se ward yiga esomo muro yare and then mu understand it ya machiko ya bana under 18. We value their privacy so much, that is why tutategetia rore kanobosyo and then yetari atari gukwana but ntegeta tueresa so wikirano bit by bit on what transpired asomonwa wiki kusi biyore tata Bian. Pole sana litangani. Asante. School kiwa soma? Nyabisia Secondary School. Nyabisia Secondary School. Nyabisia Secondary School. Ndio. Ngajero sinye? Mogonga. Mogonga boarding or day school? Boarding. Boarding school. Form gapi yo? Form 4. Form 4. What happened? Eseke busingereza ngora bune yachagete paka buna bona bwena ore tori nyagitari ye. Ni yali ngiri tukolia Jumapili. Twabwata examination. Yes. Yali ngichinsa ibere cha marago. Twabwata gotem kwa business studies. Onokera gotem kwa genderete. Rinde abana bimapo masakarambole barigete. Whereby Nigeria sakaranire nabwate narigete chifo ebintu mbiri nari korusia ororo. Yes. Ndi kasogotema. Ono mwalimu agacha rende oyo ringe nsemo yane ari kunye gukwana. Mwalimu ori aga suspect go mibu gose tware goteberera. Subject ke? Business studies. Yes. Aga suspect agatote ito shift kuruga utogende go chimoto. Ono iri twanganyete kuruga agu iri twachete sa tobegete toikaranse kwa yase keronari ngego ikaransa rende ngo chibonjore sakara akarore sakareyo nariangi mogeti akambwate shati agansoki isiko anse kongaka ngamote umwalimu nakiora ngaka of course tinda kana nkwanyora ne umwalimu uyu kwa some business uyu oyu ne sabwa gasome. Okay na rolling ko vigilante Ewa. Okay ngamote inakiora ngaka tinda kana nkwanyora ne sakare nyene lakini rende nkwanyora ingoko bikurwor gande ikinde ngiyo yanda gotegerere as long as ingwatoka wono njenga mukani aroko ngaka tuli ko ngaka ni lesio kanse exam mbekerwe x agantebia igo atira ababuya bakogenda nsengwake. Ono nari twansete gupingana kero twansete gupingana bagante igo kwangire tuli kwendanse ere pamoja na abarimu bande bakambwata bagansangira bagonsuguma gochiwa bisi. Principal no yaringe school at that time? Boarding master no yaringero?
Usto komanya. Tingo maya. About your deputy? Akwa. Okay. Wana bali mboka bali. Ewa. Okay. Bono bakaanza kumforce inswe kuchiwavisime. Ono njenga kana kwa sababu abanafunzi nabo bandeete ati kero wasoigwa obisi eyu ogosibu chingori yani goitu buno munyama bune style getembe utanyare kweresa skuri no somete kuri form 1 mpaka form 4 nje no mwageni ororo. Okay. Wachirite kuri form 4 nje ni form 4 okay mwaka uyu bono rende nkara pingana na barabu gosoime ngatariro murango lakini bagansuguma musacha nare gagwa kanga kachi slaps gakonga kachi nkundi kama yakongimo kigora gantinerio bisinse ke akwimo kirigora goteneranse ewa eflo na bangi mogetiara at least 3 times akanga gangimo kigora gantinerio mogongonse ngamote ya euro style yo kora turi kumisa gante ina bado ono irina liambwa abwatete kamba bagansa gonsi ba moko ngamokani na kimogonsi ba moko timba kane tinje muri kongaka ono bagambwate bagansangira abantu batano baringi esoja na bari mubane bagansi barende ngabekwa moko na magura kabwata ikopa kesoje karugete gacha ukubwata ewa moko na magura akabwatana bagaitio mutegete inse ya magura aneka bono ngasibu chingori style eri no space tiyo mbwatanete kabisa no tro chimna samax enchirama chimaki jindi chingori buno buso getega nachisha ona ekebongera bwate giestima agansa kongaka before achake kongaka umusacho uyunsi bete chingori nabanta chitege kuba aganta chane bigoti nimbwate that pain ningiweta maumivu ayo ono mwalimu na oyore ko invigilate akabogori ekebo ekiestima agansa kongaka angaka akongaka chinyonga sideways kakorosaga kandusie bikoroto angaka korwa magoronse kwa sababu etroza nabegete konyora batandoire yabeire gechancha ono ngatigara ne short yoka nabangite almost 2 hours and it was of 100 gains nearly ntanyare kweresera mbirenge exactly ono rende after all ngatema kubebereri jukerare kongaka naigweto ngakira sigitabe ngamotei mwalimu wangu nirabe tafadhali kioranje ninsibore ngende agankani ati igotora isanika naenda kangirorera igoro bona after kongaka naende tari ati antigeta gansibora akagendra ono kero chinsa oyo onsibeta nsiborete bono ngamaya kwenda gochia domurende ndore ebintu bianenso ebafu ngisibi koele harakati yokogenda moroso rende konyora narosire naerire chinguru ngasoa borere nkaramama kero naramamite abanafunzi nari bachete bakamboria manyinga nayakio goitera nanjirende namaete nkikegendererete nkaumuka nkarusie shoti eyu nabwate shoti nao yabwata manyinga stiri ngo bleed na ringi omotori bakobekerete no rokomisi to sine biranya bagwagete ikiranya ngagete kibekyo ana kubutori gora yo private parts ewa bono rende ngarusia shoti nkanyora ngo bleeding musacho yu agatuma n'umunyu namache muri rukuru echumbi koru kitchen agachaga nkorera first aid renda manyinga kanyike goiteka ona rieri nkababori ibuna wakorire igona rimwe nkorire ribaga mukongira nyagitari bakamaya kubwata bakangira mugonge chemist kero na igetororo njinga bakani gagati nkorwarigu father mu etari nyagitari ekene chemist na kinda konyeke kimoranje ngire nyagitari ya serikali bagante tigatuko irende ne okay ugembo still nkabakani ne okay it's a private hospital njege ndumurankonye nyiro ugembo ono ngaenda lindo ugembo before twende principal nabo musacho yu bakwana tune principal ngakwana ngaewe simingwa ne principal gansa konte sijui mumuro utagotegerera oteme kobo mpore
bagokorire gagwira ni skuru amang'ana nkobare buya ono nje nkamubori nakiarabe buya oyo rogocha kuumia baadaye ninje tiga bang'ire nyagitari ene nase ndanyore udume iganiri ono nari naire turende ogembo ngabetwe sindani timaiti nakibagambete n'abanyagitari bari ngo ogembo nkaegwa mario gatinyira ni skuru that everything has been fine bono before twende nasi nere gaguyachete tugakwana nera skuru gose nyagitari igagunya gitari agatebia ubande basoke korworo tutigare nere mweresere nao namwereserete step by step una ya peneti bakaikira gagu nyagitari oyo agantebi naende ndoche konyora bakoira mario ogende oira ni skuru okonyora gwakorerwa nkamotenjaro timaiti nakibabangete ona aganteia egento ganiri gokorerwa ultrasound pamoja na scanning. All this time umuburi namanyete ibintu byakora mwiburi konyora nari namwakire esimi eri orogembo bone nyagitari eri bono mwiburi ari Nairobi lakini mama nero ura around emburi yari gutubono tari asogete lakini emburi ekamenta tari gocha kunyara goika ono munyagitari oyo agantebi toremereria ng'ende nini ultrasound ntebi buna kiere tugatumugochi neokia kosi oyo bwogembo tari ngoro kero twaigete neokia tukabera nere tachieti ache tukamenya gwakerwa esimi oyo bwogembo ochire nasi nere gagu tukaenda nero nkorerete kamenya gontebi bono naki konyora batakire kugukorera furthermore your private parts one of the testis yaba ruptured ne fluid yani amanyinga aroro you must undergo operation intunto konyara gaga bono to transfer gochi hema bono na it was around 3:40 tugaikaga gasaine riri tukokeri bono igoro marago cause it was an emergency kero toigete abanyagitari bakandigereria baganteia option teyo surgery bono ono ngatebu tiga mbere bokirende bamanya kung'udumia twagenda rero naga bankorera the second ultrasound banyora the same twaswarende theater bakora yabo bono bagukorera ugusaba kwangoroke gocha serikali tobwata omogusi ore CS education korugusio korukizekele machogo ugusaba kwangoroke njo gusaba kwani nari gusaba abarimu bateme korengereri before take an action kosi style bagoita bana teringia bono kero mwanafunzi agura itia yo express ni saja we that kera kweresera omwarimu anyare komotegerera nje kiagera onsaririe obogima bwane so it must be looked down upon. Thank you. Kwa na miaka 19 na inasemekana kwamba huyu mwanafunzi wakati walikuwa wanafanya mtihani wa biashara alipatikana akiwa na karatasi na mwalimu akasema kwamba alikuwa anaibia mtihani. Then mwalimu akamchukua akampeleka kwa room nyingine. After kumchukua kwa room nyingine, mwalimu wakamake follow up, baadaye wakampeleka kwa ofisi na mwanafunzi mwenyewe akakataa hizi chapwa sababu hakuwa anaibia, but hiyo hata kama hiyo karatasi ilipatikana. So walimu walichukua hatua wakamchapa, then wakaribu sehemu zake za siri. Akapelekwa hospitali. Kwanza alipelekwa hospitali ya Gembo akafanyiwa picha ya kuonyesha kwamba kama hiyo sehemu ya nyeti ilikuwa imeharibika. Picha yenyewe ilisemekana ilionyesha kwamba alikuwa amepigwa na hiyo sehemu ilikuwa na shida. Wakataka kumrudisha shule, lakini daktari mmoja pale Ugembo akasema apelekwe hospitali nyingine sababu ilikuwa inahitaji afanyiwe operation ya haraka. Ndipo kwa transfer akakuja hapa Hema, ilikuwa usiku. Surgeon mwenye alikuwa muone hiyo usiku akasema kwamba hiyo ataifanya asubuhi sababu kulikuwa na cases mingi zilikuwa zinafanyika katika theater ya Hema. Kutoka hapo surgeon alipofika asubuhi akasema kwamba
hiyo picha yenye alifanyiwa irudiwe. After kurudiwa pia ilikuwa inaonyesha the same report kama ile ya awali yenye ilifanyika pale Ugembo. So huyu mwanafunzi tulimpeleka kwa theater akafanyiwa upasuaji wa haraka. Ndipo sasa kama navyoongea sasa hii ako kwa ward na anaendelea vizuri. Labda kwa swali ambalo watu wangependa kuuliza. Now, atarudi vile alikuwa hapo awali, ameharibika sehemu yake ya siri, or what is the status like? Pale tukiangalia kwa mwanaume tunakuanga na zile mawe mbili za kusaidia wakati mwanaume anaposalisha. Sasa yake ni moja ilikuwa imeharibika na anaweza tumia moja ya kusalisha, ama kwa maisha yake anaweza pata mtoto. But sasa moja imeharibika kabisa, haiwezi fanya kazi. Amalieta ngakikoro kwanza. Ngakikoro kwa malieta nsi yao. Ndio malieta Richard Nyakwama ngoro. Richard Nyakwama umwanafunzi uyu uraige ma hospital. Twamukoreire story rende anyore rights chiaje. Buno moibori twagwakire simitoro chimamo mwabore ngaiga. Lakini naje tato mwabo. Mamo mwako ni mwako ni nera. Ya konyosokire twika twanyorosokire. That is why twagwakire simyaje bwe ko monyene. Bono ntegete yani orue ogosaba kwa ogosiri gochia serikali ogosaba kwa konyerera gochia serikali ya Kenya. Umwana nyore right yae. Umwana nyore yaki yaye. Bia mono ntomanyete ngarore twakoganirie sabari engia. Yes. Na kerora acheiga kerogo ikaigema na bogo torigia tukwane na eringa nerimo. Okay, sawa. Bia mono sabari engia. Bia mono. Okay, kwa majina naitwa Mr. Charles Kases. County Police Commander Kisii. We have just received reports from members of public that there's one boy who is a Form 4 student at Nyabisha Secondary School who was assaulted yesterday by his teachers, and unfortunately he was seriously assaulted, and his private parts were seriously injured. I've come to witness to confirm that if that's true, the boy was taken through surgical process this evening, and is feeling okay now. And we are calling upon students who saw the incident, teachers who also witnessed the incident, to make a report, to record statements, so that we can get justice to this boy. This is a very heinous act, because now it's a grievous harm actually, because from the information that we are getting is that the boy is accused of exam malpractice, which should not we should not be undergo this process. So this from this time onwards, we are investigating. Our officers are already on the ground to get the nitty-gritties so that we can arrest those perpetrators who assaulted the boy. For now, that's all that I can say. Already, we are taking action. Yes.